Nedeljni horoskop za rođene u znaku Vodolije za period od 24. do 30. januara 2022. godine. Potrebno vam je da uspostavite ravnotežu u partnerskim odnosima. Naročito ako vi doživljavate napredak, a partner stagnira i zbog toga pokazuje ljubomoru i nesigurnost. Zapravo, potrebno je da to razumijete i da ne zamjerate partneru zbog tih osjećanja. Slobodne vodolije će se naći u situaciji da ih preplave emocije, bile one prijatne, uzbudljive ili uznemirujuće i nepoželjne, potrebno je da ih kontrolišete i kanališete. Da biste mogli da zadržite perspektivu i orijentišete se u svim emotivnim interakcijama. Zvijezde podržavaju sve akcije i napore koje usmjeravate ka ostvarenju svojih ciljeva i savjetuju vam da sačuvate pribranost i smirenost i da dobro promislite o svakom svom potezu. Stižu nove informacije, na osnovu kojih ćete se orijentisati i savladati neke poteškoće. Nemojte pozajmljivati novac, zapostavili ste sebe, pa zato povedite malo više računa. Ne zanemarujte simptome hroničnih tegoba i nastojte da živite uredno i umereno. Što se tiče financija, ovo je dobar period, ukoliko želite da investirate, budite pažljivi i ispitajte sve mogućnosti. Budite samostalni u donošenju odluka, samo tako ćete preuzeti odgovornost i bit ćete sretni kada postignete cilj koji ste postavili. U ovom periodu pokušajte održavati ravnotežu između profesionalnog i privatnog života. Ukoliko je moguće, pojačajte društveni život jer će vam dobro doći da se malo opustite. Povoljno je vrijeme za putovanja sa partnerom, iskoristite to. Moguće je ljubavna avantura sa osobom koju duže vremena poznajete. Povoljan je period da se posvetite svom zdravlju. Bilo bi dobro kada bi uveli vježbanje ili šetanje.